January ni Saint Basil the Great and Saint Gregory Nazianzen. AD zathum som sri kumkwa le zathum som kwa. Nichwa lai Orthodox zatai nas Bishop Asimi Basil the Great chu Turkey ram Caesarea khwa a AD zathum som thum kum a achuak. Ama chu Saint Gregory Nazianzen he hun khat in Athens khwa a nuamte in cha an rak chong tin anni pani chu adik mi khrifasi nak kha a uang thar mi an siban tok in biak in le siang in long a an chan an man kumtlom pal nam chi in cha an chon nu a Saint Basil chu betak izuam ding in thatcharam a akal I arau hlan a zultu tampi arak ngai AD zathum som sari kum a Caesarea Bishop channak an pek I pathian rian tuan tu na zom tai bia chim nak le Jisu chu pathian aselautia asang bik in sarmi minong pakhat men asi ti mi zumnak kha arak dau rol tam te hal in a umliau a ani chu atai irek in rol tam te hal in a ummi na kha ai ok rol arak phot jam nam ama I a har ngai mi acha ok na le phungchim nak na thong in the great ti mi boi min pek arak sim mirum na kha atleu mi nan kudong shol pakhat te ni Laiba cham kholo mi na kha thong chung in aluat tar kho na tia arak ti na a har ngai mi rian sang na le betak izuam nak ruang a thajang adar ngai mi Saint Basil chu AD zathum som sari kumkwa a athi Constantinople atu Istanbul Bishop Asimi Saint Gregory chu Turkey ram Nazianzen khwa a AD zathum som sari kumkwa a achuak apa chu Nazianzen Bishop kumsom li kum nga chung arak tuan a hoi Saint Basil kha izau chut nak in zatai siang boy nun nak itlai ding kha alam arak ong chachim rian kha arak hlot Saint Gregory chu Arian mi na zum nak khu chil nak kha kumsom li tiang arak eng mi Constantinople Bishop sinak kha AD zathum som sri kum nga a an rak thim Saint Gregory chu Bishop rian tuan thok ding in chu khwa a aphak tek a achal kok nak le sifak ngai in a shuk ai nak ruang a mi tampi ni thate in an rak dong lo asina in thum kom pathian kong phung achim nak thong in anu a chun mi tampi I upat mai za nak kha atong I Bible thiam sang ti mi boi min an rak pek Saint Gregory chu AD zathum som kwa kum a athi I arwak chu Rom khwa Saint Peter biak in a atu tiang a idri ko